Mauliate ma di tuhatta nang mauliate ma di hita saluhukna ima di ulaun nomor 10 markata sinamo nomor 10 keluarga Huta Barat nang songoni keluarga pendeta Huta Hayat di tanggal 26 Agustus 2020 atar songonom ma damo direkap kami dapar jolo goar ulaun 10 markata sinamot goar ni sinamot Rabu Pinungu godang ni sinamot 50 juta rupiah Patu Jolo ni sinamot 45 juta rupiah Panggoki ni sinamot di mata ni ulaun 5 juta Palimahon ulos si patah haton suparanak ulos gerbang godang na 10 lepang mata ni ulaun Ima di hari Jumat tanggal 2 September 2020 inganan di Tarutung sebelum masuk ke gereja jolo marsi buha-buhai ma jam 8.30 dibagas ni keluarga Kota Hayat nah selanjutnya inganan pamas-masuan di gereja di KPI Kota masuk pukul 10 WIB torok nyugangan koordinasi para anak kohok parboru dan selanjutnya panjuhuti namar miak-miak tinggap panganan manang tinggap bola 12 piring 12 tahungan manang sulang 2 ember-ember perjambaron diadukun mangihut Panadayon, suhinya pangnopat, dohot, panggorao 20 hari mangkora, parpunguan manang paket kurang na 800.000, panadayon tutulan, panggorao 10 hari mangkora, parpunguan manang paket kurang na 400.000 rupiah, titim marakuk, manggohi ma parboru. Nah selanjutnya persugihan penguam godang na 150.000 rupiah si godang-godang 50.000 rupiah sirap manis 2 sadal 200 dohok 100 ingot-ingot opak 2 opak 100 dohok 200 olok-olok 2 sadal godang na 200 dohok 100 pulau sadari Songonima na mo direkap kami di bagasan dilautkan nomor 1 di bagasan stadion olarong na kurang bodo kita koordinasi. Sukum ma. Pamang, anong? Peranak. Oke. Mau lihat deh. Pasak time pak. Jadi perjolo mau lihat mana itu hatta. Nama kalian arena diur bisa di bagasan stadion. Itu kita markumu di bagasan Las Meroha. Wah, muna dong asal tanam ya sebutan marga Huta Hayat. Dohot dihamu hubungan di para anak. Sebutan marga Huta Barat. Sa kami dong asal Huta takas do. Upay utilitan na kisya na mamuka di Kakatayon. Lima di nomor 10 di bagasan stadion. Tinggal gala alhukna doa muna uber kami marlas Meroha. Puluh tungaraw akan nahuram lumi. Uber kami tungdo masih jual kami masih jual. Patupahon akan nauli senabo. Terus Meroha doa las Meroha. Dohot dari dari diulot tadi bagasan sadari. Inaw markudus. Makala hebek kadidus. Markudus sound tam. Pun. Sundi akan naw na narengal na tahatay. Karena si ulot ta marsugot di pesta ka masumasuan ni anak kota. Karon. Karong do hatan ina dua-dua na ano sinalan na. Sinalan na ito ba. Ganda na gadang anong na marungon-dungon.
Nakakurang presiden over kami Marlas Meroha. Jadi, ang kiamat itu waktu ng libuh ima tanggal 12 September di Pangasumazon di kota Bareng Negro di Batu Patay. Sa kami nung sa hutatan ni Pulina doon namin sa kanila nila dua-dua. Sa niya doon ang kapagabi na sinabutawan. Hari muna do gabi. Asuto parana to asuto parbon. Werkan tepat lamu kasih kau. Batu sa ujur manakago izulu ni tabiat. Manang na dia pihamu na mangalaka. Asuto parana to asuto parbon. Sima la kota persal. Bagi dua sa solo na sa partian sa Tikaras. Masaha nakataay. Parana sinawa gut marpulisaw. Maita tu pambayan saha ma nang tu parasa. Dong molo tone sok maita tuluhali. Ingot. Ingot. Oras.